Ассаламу алейкум, подписчиков. Амакаса созен хубен саламатио. Всем, как говорится, доброе утро, короче. Энама имрус сафар дорам ба тарафи Армения, Ереван, аэропорт Гюмри. Эна озер в данный момент аэропорт Внуково, короче, бародаров. дар ақи ма як дуо кунед ба хубӣ меравам иншоаллоҳи таоло ба хубӣ меоям бо даоҷо шумо дар як видео снимат мекунам чтобы шумо дам приятно мешавад ман дам приятно мешавад ина регистрация уже гузаштам ба хубӣ ина на самом деле ина бародаро ба паспорти худмонай ҳайна ждат мекунам соати короче соати 8 короче айман полёта иншоаллоҳ мепарам як сутка дар тарафи чӣ мемонам дар тарафи Армения мемонам бо обратно меоям ҳай боқӣ монда дар паноҳи худо бошед чизе мешавад чизе намешавад ира худованд медонад хай набо бирам соз бошад брат касе ки баъд следующий раз мисоли граница прескат мекунад мерам амуҷо амо гостинц да мегум ки ина ма блогерам ай номи ма подписчикои хидма меояд скидка кунед амуҷо оли чақчақ мекунам шерои нар полностью подписчикои хидма да уҷо меравад саломату хонаобод бошед шерои нар так что хитона бинед барори кор шумо да амакаса ма уже мепарам